beli pi barang yang subhai pi ke tuk kubor mentara janmit, syuun pasi kubor kebabnya ni pecwai kemat bakongsan. Dan buram keri ya unong penwandur ya keriti sensyari Dr. B.R. Ambedkar hakalengku sengiyap kebandu penyau Jong-u. Mi kaseng United Democratic Party ketup kerteng benengkong jongki kertong menyekun ke election syaki yang dorbar tauan penpau kinong ilam yang kisah sengau scam ban job susu isuki. Pensai ke MLA keseng Kongres balas syakwen ikong amperin lengdo ba inspenias no pat kiwe pat kiseng san perthe hadiah ke sputrik no pra. Bat wat penlong mat san hima yak jingjah mukro ong ikong amperin lengdo an sakmi ikai pat hadin bala pentip pat ba. Ikubor kibabnya ke Presiden Keri ke Draupadi Murmu, Menteri Rang Badu Keri, Narendra Modi, unung elam keseng Kongres Malikarjun Kharge, kanang lam barim keseng Kongres ke Sonia Gandhi, labat kiwe-kiwe kinung elam, kila penun buram ya Dr. B.R. Ambedkar, unang penwandori keriti sensyari, hakalang ko sengiap Jong-u. Menteri Rang Badu Keri, Narendra Modi, ulakan mau ya kijing syakri Jong-u ya Keri. Haka kubor Jong-u Modi ulaang ba kijing yale Jong-u kala aiman sim bat jingkerman ya kimilian ngut bat amla ban klet ya kijing persyang Jong-u ban aya ke India ya kum kani keriti sensyari kebabnya bat yar. Keseng United Democratic Party UDP ne kesengi kala dap ban penmi ikatup kerteng menengkong jong ki kertong ki ban yakun ya ke election syaki yang dorbat thau anya usnam ar pulai. Kini ketup kerteng ke kentup ya lai pu ar ngut ki kertong. Kini kilong ki kerteng jong ki bapau khmat bekentup ya ki kenhun menteri ba kermen sela kleriat ba lakmen rumbui amlaram ba brolding nongsej mau tadrashan u presiden ke UDP bolong ulam phang ke yang dor ba thauan ba met ba lengdo mairang u chief executive member ke Khasi Hills Autonomous District Council ba Titos Khan sora GMLE ki kentup ya ba balajit senrem shela ba Pius Marwen Ranikor baru ba nujor ki sungo mukaya kiwe pat kit khot ba khampau khmat kilong Dr. Amanwar North Shillong ba HDR lengdo soyong ba Remington pengrum maukan raw ba Anthony Kongwang penerusla ba Moonlight Pariat Jawai kiwe pat kit thup ya ba dawan lengdo nartiang kong bayahun lang makdo mohati ba bat hok nomali jirang ba Sunshine Makri umsning Dr. Osapi Jarwa maureng keneng ba Mitchell Wan Khar Melem ba Ulan Sun Mausenram ba Polestar nong sit nong stone ba Polong do West Shillong ba Jaminu Mothok nong Thamai nari garopat kilong Uludaberg CH Moment Kharkuta Usubruto G Marak Mendi Pathar Utapas di Marak Resubel Para Rakman CH Marak Bajeng Doba u Andres G Moment Rongjeng Ronald Rickman Sangma Salman Para u Kenneth Son Ar Sangma Dalu bat u Ashe Hel Dishira Raja Bala. Hadin ba ila pensai halor kemat penyesno bat kiseng san perthai ket khot keseng Congress Legislature Party CLP Balashaweng ikong amperin lengdo ila ang ba inselip penyesno bat kiwe pat kiseng san perthai hadin kesputrik no pra ikong amperin ila ang ba ila dep banya peliu jengmut bat kinong kershan ha constituency ila ang ru ba ikwa ban yarap ikaseng ba ini penyesno ba kadon kawe kajing tunggu ai kami khalia ya ka sarkar ke baskham hau arhajar arfulai. I'm already winding up my consultation with every citizen in my constituency. I've left no one out of that. And I'm likely to complete this exercise by the 10th of December. Please expect me to go to some political party. We do not underestimate anyone, nor do we overestimate ourselves. But I would like to see that I go to a party with one intention in mind: give Meghalaya a strong government in 2023. Kedkot ke Congress Legislature Party CLP Balashaweng ikong amperin lengdo ila ang ba kinong san hima kejela kimdai ben penlong mat san hima ikong jah hamukro. Haba jubam ikjing yakawang keti ikong amperin ila ang badang yai ap ia ke kai pot halor kani kejing jah bat insapit nya ya kani kamat hadin baladap ban pentip ba ya kejing to kit.
kat kum ikang amperin kejing bakla jong kanu kanu benta kesensyar kadar kedai ban long lang ban ya sam lang da barok kising san pertei biadon kiti ha ka ban sensyar ya kejelah. Politicians of the state of Meghalaya should not indulge in politicizing unfortunate events that have occurred in the state of Meghalaya. It is incorrect. As leaders of the state, we must be responsible. We have to wait for the formal report that has already been called for. Any issue that arises in the state of Meghalaya because of a failure of any part of governance should be together and jointly shared by all political parties involved in the governance in the state of Meghalaya. Menteri Ketenat Kakot Kekhia Kejelah James PK Sangma olah pelaj ba ek drone delivery hub kabaneng kong tam hadau ba Asia melatih Hajeng Jal Subdivisional Hospital West Garo Hills. Kani kejing tunggu kalong ban penbahai kejing penpoi ya kilat jing sumar Kejelah da kabab penpoi ki dawai kinong muna ki dawai tika ki snam bat ki tiar snam kam kloy syaki benta ba per Kejelah da kabab pendan kam ya ki drone ban penpoi ya ki. Hakajuk kesengilap penheri ke drone benengkong Hajeng Jal Subdivisional Hospital Hub bat lala ban penpoi ki dawai sya padel doba bi si tang hapo isteng kenta ke babaro syata ke sempor hado ar kenta siteng da kakali. Menteri ulaang bakane kadai kejing sengau sarong ya Kejelah Meghalaya bakan long Kejelah benengkong banle ya kane. We have started a drone service. This is the first of its kind in the entire Northeast, probably entire region as well, where we are going to be using drones as a logistical support to make sure that we can, because of the geographical difficulties that we have in our state, we will also be using drones to reach out to many far-flung areas to deliver medicines, to deliver vaccines, to also collect blood samples, to probably also deliver blood wherever it is urgently required. And this is first of its kind, and we are very proud of the fact that Meghalaya is the first state in the Northeast to be doing that. Menteri Rang Ba Konrad K Sangma olah pelipaj ba ke Jengjal Civil Subdivision Habaljek ke Bajengai ke Balai Puan Kilometer Natura West Garo Hills District. Konrad olah ang baki beliau kin mau ya kani ke sengi daki senam namar ke jeng penlong ya ke subdivision batmai ka ban penla ya ke sarkar ban le ya ki kam babon ban penbiang ya ke jeng dan kam ki paj ba. Shu olah ang baka jeng penlong ya kani ke subdivision kalong ban pentikna ya ki paj ba. Hakathan kini yo ekajing sekri ke sarkar ke Bastet. Konrad la thungru ya monong rim bante ya ke integrated health complex Hajeng Jal hakajing lot ke bakot sya kalai pu ar klor tengkah. Mantapan ini pe kejing long jingman kesunyang haslong. Kejing shit kalong at waypoint kendai degree Celsius bet kejing krek kalong kendai punyo degree Celsius. Kejing singam kau kalong san pu ar kispa men step bat proposan na kispa jan mid. Kesunyang kan rang haki bubun ki jakah. Sajisin pat ngi pengemau pi begini kubor ngi pila ban page live haki YouTube channel bat ru pila ban page yaki kubor baman lagasi haka Facebook, Twitter bat Instagram jogi news shalong. Shuaban page kubukut jong tuk kubor ngi page biang saisian yaki mat bakongsan. Pendan buram keri ya unong penwandur ya keriti sensyari Dr. B.R. Ambedkar hakalang ko sengiyap ke bahan penyo jong u. Penmi keseng United Democratic Party ketup kerteng menengkong jong ki kertang menyekun ya election sya ke dorbat hoan penpau kinong yalam ya ke jing snow scam ban job susu kisuki. Pencai ke MLA keseng Kongres Belasyak Weng ikang amperin lendo ba insepennya senok pat kiwai pat kising san perteh hadian ke seputerik menok pra. Bat wat penlong mat san hima ya ke jingja amukra ang ikang amperin lendo an sakmi ikai pot hadian bala pentip pat ba.
ti perlak katum na pois ku bukut jang thup ku bor jangi mentaga janmet hadu mani semeng bat philesai sngi kublai pi bara